इमेज पाउडम मियंग ताबिरी बसिमगु तराम नोक्चबगलोयना खुरुमजरी पाउडम असगी मरोय पाउदा मैते हुयल लालोंग सिंतम संगलेन चिंगा ब्रांच की तरह सुबह राइजिंग डे थौरम पांगथोखरे तरे सुबह पे सना हलु हाइबगी वका इंफाम फांगखरे लोयना अनिरक सुबह कपाम कप इन्विटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट 2018 ngasi हौदोखरे हौजिक मपुंग पाउलो बिरसी यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन की मियंग मखादा थौबाल नुंगांखोंग दा लेबा मैते हुयल लालोंग सिंतम संगलेन सजाल एकेडमी चिंगा ब्रांच लिंखतुना इनात की सक्तम योखलकपा अमदी मालेमदा शांति पुरकनबा होनारकपा सही तरा मपुंग फारकपगा लोयना एकेडमी असगी तरा सुपर राइजिंग डे सेलिब्रेशन ngasi पांगथोखरे थौबाल नुंगांखोंग दा लेबा एकेडमी की संगलेन दा UFO की ब्रांच चनी कुंतरुक तगी लाकपा थौमी सिंगना जनरल सैल्यूट पीदुना एकेडमी की इबुदौ पाखंग बयेकपा फिराल जिंखतकी अमदी थौबाल निंगथौ लाइनिंगथौगी लाइबुंगदगी शांति खोंसा अमा थौबाल कैथेल फाउदुना चला मतुंग थौबाल मेला ग्राउंड दा मपुंग ओइबा थरामसिंग पांगथोखी ngasi थराम अदुदा वांगजिंग तेंथा एसी की MLA P ब्रोजेन BJP थौबाल डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट L देवेन सोशल साइंटिस्ट धनबी लाइश्रम इंपैक्ट न्यूज के एडिटर राज नोंगथोंबम TMC की वार्ड नंबर 9 की काउंसिलर W इबोसौबा मदी सोशल वर्कर L बसंतना थौरमदुगी अथोबा मिथुंगसिंग ओइना सरुक याखी लेबाक निंगबा मदी इनात पुसैथाबा इसै नोंमाय कयासु एकेडमी की थौमीसिंगना खुदोल तमखी अमदी UFO लिंखतखिबगी नुंगी ओइबा मरोय वाफम कया वंगालोय कयाना फोंदोखी अथोबा मिथुंग योरम पिरेदुना सोशल साइंटिस्ट धनबी लाइश्रमना हाई ngasi lamdamasta lairiba naharon singasi thigatpa amati thijinbagi thabak asi yamna nemna ui hokhiba ipai pusinga tarombagum isai sana wahang kaya hangjeduna thigatpa amadi thijinba yamna tangai phade ipai pusingi phajaraba lichat sajasin khangnaba hotnaba yamna maru oi haina phongdokhi भारत में साउजरी से रिसर्च में लिसिंग अमल ले है भी नेबा अमेरिका तरा ले है भी नेबा चीना ना फायदे की जब पाखले सिना एनी इंस्टीट्यूशन सेंटर फॉर स्टडी खुदिंगी रिसर्च में लिसिंग मरिया ले कहीं ना मोइजु हंगे थीबा मसा में रिसर्च तो बेबा अखोई जो कोई मयाम दिल लोइने बा वहां मयाम का इसाना रिसर्च तो दी रिसर्च मिलियन ताना मणिपुर लेरका मणिपुर कई रो होइसे खनबसु मिसिनिदा अखोई वहां हंदे मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन ngasi चांदेल जिला की जोपी एरिया की चरौना महिरो यांखई ओजा अनि अमदी विलेजशिप खरगा मुख्यमंत्री सेक्रेटरी की दरबार हॉल उनदुना इंटरेक्शन तौनखरे मुख्यमंत्री का इंटरेक्ट तौनखिबा जोपी एरिया की महिरोय ओजा अमदी विलेजशिप सिंह अदु कुमापन सुबा आसाम राइफल्स कमांडेंट सचिल देव की मखादा स्टेट कैपिटल असिदा टूर तौरकपनी मखोइना ngasi इम्फाल थोंगलबगा मुख्यमंत्री की दरबार हॉल इंटरेक्शन प्रोग्राम अदु पांगथोखिबनी हाइरे प्रोग्राम अदुदा मुख्यमंत्री ने स्टेट अमसुंग लेबाक असिगी ओइना मखोइगी हार्ड वर्क अदुगिदमक्ता पुनिंग थगतखि मुख्यमंत्री ने मखोइदा ड्रग अमसुंग तोंगान तोंगानबा मयाई काबा सिंजाकसिंगदगी लापना लैनबसु एडवाइस पिखि मुख्यमंत्री ने मखोइदा एजुकेशन अमसुंग चखत थरांगी दरकार ओइबा मैक्सिमम की पोट पुनमक तेंगबांग पिगनी हाइनसु एसोर तौखि नहा ओइरिबा महिरोय ग्रुप ओजा अमदी विलेजशिप सिंगा पांगथोखिबा इंटरेक्शन दुदा मुख्यमंत्री ने अपेनबा मदी नुंगाइबा फोंदोखि महाकना विलेजशिप सिंगदा फोंदोखिबदा अनौब सरकारसना वार ऑफ ड्रग कैंपेन संसिंदुना मसिंग यामलबा पॉपी प्लांटसिंग मांगनख्रे मसिगी महुत्ता मियोइबगी पुंसी हिंगनबगी लंबिदा अगर अमसुंग लेमन ग्रासिंग थानबा अरेंज तौरे सरकार की गो टू हिल मिशन असी चथाबगलोयना अतोपा गो टू विलेज असी मे अमदगी हौरगनी हाइना मुख्यमंत्री ना इंटरेक्शन प्रोग्राम अदुदा फोंदोखिबगलोयना बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की मखादा पाइखत पेयाबा थबकसिंग पाइखतकनी हाइना थाजबा पिखि मणिपुर सरकारी कर्मचारी सिंगी एमटुक अमदी MGO की अपुनबा JAC ना तरे सुबह पे सनहलु हाइबा दाबी तौरदुना संगसलखिबा खोंजंगु सगोदुना ऑल मणिपुर एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट एम्प्लॉई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ngasi संजेन थोंगदा लाइबा एग्रीकल्चर ऑफिस ममांगदा वाकाइम फमदुना प्रोटेस्ट तौखरे प्रोटेस्ट अदुदा ऑर्गेनाइजेशन की जनरल सेक्रेटरी सा तोमना फोंदोखिबदा ऑर्गेनाइजेशन सी JAC
M2 अमसुंग MGO दा एफिलिएट तौबर ऑर्गेनाइजेशन नि सीजवायर स्ट्राइक असिदा थौदांग यादबा यादे हाइना खोंजंग असिदा सरुक यादुना प्रोटेस्ट तौबनी ममांगदा 3 सुबा पे सना हन्नबा थरांग तौख्रबसु सना हनबा ngamdana lakli अरुणाचल त्रिपुरा मेघालयना सिंगबा सना हनबा लाथोख्रगा अखोगी स्टे असिदा करिगी यारोइदोरिबनो सना हन्नबा थरांग लखोकदबनी हाइकी Joint Ministry Council Sanction Liver Silva Strike Asida Hoshi Fetoba Adum Organization Ama Oivanina and the Joint Ministry Council Siga Samnaraga Oquina Sanction Liver Silva Strike State Apostle Dangai Fatana Togam Yadadi Havaki Panta Mamada Asigma Silmo and Sidwin Fortis Pakok Sabani the Mamanga we never states in the Hariba Sabian Pika Mission C Zanargani Haina Lakoki Ayudi Assam, Meghalaya, Tripura, Hariba State State Center, Haina Lokopraga, Aguina Kagitamuka, Puno, Puno, we know, having walked through Namada, we are civil protest in Zabadi. Society for Disabled Person Manipur Sinda Nomagyoba Mega Blood Donation Camp among a season Ram Hall, Sumaleka, the Pantokre, Taramaduda. Kumbi SG MLA S Birana Athoba Mitung, Kaksing SG MLA Y Surchandra Tharamapu Aduga, Kaksing Municipal Council Siapasan N Sanjit Kumar, Y Siapasan KSI Jaljit Amadi, Councillor Ward Number 7 S Premita Devina Akanava Mitung Sing Oiki. Kaksing Police Station Madung Chanaleba, Irengban Hawaii Road, Loxi Pat Kongda, Nupama Siduna Lemle. Asibaksan adu masak maming khangbangam kre maki maming Naurem Priyo Kumar alias Kanto Sahi Kunmathoi Apokpa Naurem Jugeshwar alias Angang Kowi Kaksing Wairi Sanapati Lekai Pura Pareng Dagini Asibaksan adu ngasi ayu angan bada sajik pan basaluba mioising atenarakpani hairi Tungda Kaksing PS ki mioising lakni insila madung yumgi mioising kauduna asibaksan adu phibam Yengminaraba Tungda Singnaningai Oiba Misi Oidre Masa Matanda Sijabo Oigani Haina Tazaba Yaba Kudam Sangdam Karadagi Police na postmortem Taura Matunga Si Nungtil Yungi Mioising Asibak Sang Lokre Hairi Alu Hawaii Hangam Aday Manama Singamadi Pau Marang Kaina Putukliba Losi Lokonda Matam Supada Ising Tumzin Labadagi Kananaba Kari Karamba Tabak Pakakadagi Haina Ngasi Ayu Deputy Commissioner Kaksing Nelentang Telen IAS na Loksi Local Development Committee Kaksing Amasung Ipu Yama Pankai Lambi Development Committee Kaksing Gimu Singapuna Satna Yangsing Kre Yangsing Bagi Kongsa Aduga Marilena Loksi Local Development Committee Secretary Naurem Kishore Chan na Pongdokibada Losi Local Day Ising Tumzin Manamaram Oiraga Manama Sing Tabaya Dabagi Maramdi Losi Sing Kakpang Kongdagi Ising Sentokinaba Konglamadu Karong Pat area da Pomdina Kupsing Kibaga Ising Sentokibangam Dabani Konglamasi Sengdok Pinaba Disida Haijakre Ising Saubana Maramudna Kaksing Wairing Tau Paring Dagi Losi Tabalambida Kai Hena Patriba Saruk Sembinaba Amadi Lambigi Nak Yetki Konglam Sing Sengbinaba Losi Kongjaugi Matakta Taba Upaki Tong Semziminabasu Haijakre Haiki. ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯡꯐꯝꯗꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔꯣꯡꯄꯥꯠ ꯇꯥꯈꯤꯒꯗꯕ ꯈꯣꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯛꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯒ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯁꯔꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯒꯤꯗ ꯑꯂꯨ ꯊꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯗ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯦꯛꯆꯝ ꯇꯥꯕ ꯊꯣꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯎꯒꯤ ꯊꯣꯡꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯦ BJP Tamenglong ADC member ki team leader Alat Thoidak na haikre Jila Kudimakta ADC member Kuntaruk Laigadabadi Tamenglong gi di kunmanga khak lay majority oriba BJP ki member ADC taramanga na local self government sembagi mohta makhoi gi opponent APF ki member tarana assembly basi laibak thibani waphamasi paumisinga unabada phongdokhibani मान मखा तारादुना डेमोक्रेसी बु सिंगनबनी सरकार ना करिसु तौबा ngamdana lairibasi माइन तोवी बीजेपी की गो टू हिल गो टू विलेज हाइबसी एडीसी मेंबर यावदना ओइथोकपा ngamloi सरकार की माइकैदगी मियंग संहनिंगी एडीसी सीओ ना सेल काइथोकपा यादे हाइबसी लाइबक थिबनी सीओ हाइबसी करिसु नते चेयरमैन ना मिफम पांथोकना वारेप लौबा ngami हाइकी injustice oi हाइबसी प्रेस की खुथांगदा गवर्नमेंट दा नत्रगा ngarang press conference to mokoi da khoi na haibo mo hepuna maktu khoi yaning de chumde CEO ge maram da haibo de su chumde anthopa tara ga di madi rule de leite ba pot ne government na haibo darkar leite lo khoi tramanga leina khoi tara khak na government pu ba sidi
never happened in the world like that. Directorate of Information and Public Relations DIPR na sino tongan-tongan ba department sing itabag tarong gi matangda highlight tobagi press conference sing pangthokpagi soro ama oina ngasi DIPR complex ta planning amadi public works department ki tabag taram sing miyam da khangan kre ngasi gi paumi singa unabada PWD gi chief engineer PS Tembana high kre department asina Manipur gi tongan-tongan ma tabag tarong kya paikhatli maru oina interstate road chambagi tabag tauri loyana nabar ki santang makhada Manipur gi lambi sing ichauna akaya toy nanghan khraba lambi sing semjin bagi thabak su sathari haiki tadu biga swaidagi tawraga kedima Nagaland gi portion da phawa khara adagi somna kana sura sanpu ga misoram ga da phauna ba thabak koi packet seri masi scheme si makha da adagi atopa chauba thabak ani masu ekoina koi sura sugu ro ana to porsi SIDF arba fancy makada ojik koi crore kulum doiba 23.97 mo hangana koi thabak yam pasana afiu su chata jari Victoria High School Kaksingi 21st Annual Sports Meet 2018 ngasidagi school asigi founder President Khumukcham Surchandra na mera su khotuna hodokre Annual Sports Meet asi numi humni supna chathagani ngasi ahoba numita mahiroi singna torch rally selo matungda sports meet asi hodokhibani Thobal River Conservation Committee na Thobal Turen kanabay tamang sangsalak pa kongjang singda mahiroi lob MSO amadi MSF Thobal District Committee su saruk yaragani haina ngasi mahiroi lob ani asina puna thadorakpa serol amana khangalakli serol aduna makhata na phongdorakpada Thobal Turelda aina yadaw mongda lengoi pekna samduna miyoi kharagi sandanpham oiraga miyoi lak kayada awaba piba asi asumba thawongni haina lode thawong asi Mari Lenabasing su Kangna Kangsen and Daba Oina Ui, Maramasna, Lakiba Tan Kuntaruk Pawaki Manunda, Mari Lenabasina, Asumba Kongtang Lokotuna, Turel Asigi Ising, Luhan Bidrabadi, Masigi Matungda, Thobal River Conservation Committee na Sangsalakpa, Thobal Turel Kanbagi Akanba Kongjang Singda, Maipuna Saruk Yagani Hairi. Sahi Nipurongi Mamangdagi Kumbongda Leba Masagi Mayumdagi Imung Manungi Mio Amatada Pau Piramdana Mankibadagi Thiba Kangdana Lerakiba Komdram Gambir Sahi Parpumathoi Mumbai Lambi Amadaleram social media da Kanglakpadagi Mahak Manipur Police ki SI Amitabh Nalusingba Tim Amana Impalda Purakre Ngasi Nongtilpung Ani Miniyang Khairom Tabada Mahak Indigo Flight da Impalda Purakibani Gambir Hana Manipur Police ki rifleman Oirambani Hairi Kaina Development and Protection Organization Poiro Khongjingi spokesperson Laisram Meghana Haikre Kaina Temple asi sahi kayagi mamangdagi pangambam sagaina seba tawraga lakpani adubu matamgi matungina awanba kaya lakpa amadi yum manglabasu sagayasna seba tawduna leire hiramasigi matangda solution ama puthoknaba hotnarasi haibada pangambam sagaina patata sinduna makoigi sagagi apokpagi khubam sanaba hotnaramle hiramasigi matangda Imphal East DC dasu wakatle Maduda Disina Numit Kuntrani Matam Pibi Nava Hairakpadagi Ngairakpani, Hojikti Numit Kuntrani su Henkre, Makatana, Lakliba Tan Kunipan Pawgi Nungda Yangshin Bidaba Taragadi, Lagi Tabak Taram Sing Tawada, Kaina Development and Protection Organization Tingzilagani. Amaromda Kaina si Matamada Imphal District Jurisdiction Makada Lerambana, Lagi Sebasi, Pangambam Sagaina, Seba Tongnaba Order Toklamadi, Order si Atubada Kakpi Hainasu, Megana Pondarakli. Ngasi degina numi kutrani sibau dedi babung ngabiro di matunda ai thokko tabjarage hari ngasi bausi toruk dab degi amu aurtana torok sini adina ngasi akoina nan akoina meeting hi tabjei akoi khungeng aduda meeting tabjei da akoi mayang na thodara pudini mayang waremni ana handaki lagadoriba dangaro dangkunipan damari se masire di akoi Kana goma madalai kurum maju jangan laroi. Thasigi hoki batang mangagi numidang da Pauna Bazada Leiba Leima Shopping da Dukan Pamba Thongam Prem Kumar Elias Naukcha Chahinipu Apokpatia Sarat Singjamai Thongam Lekaibu Tamthina Pubagloyana Mahaki Sanagi Lake Kudo Amadi Mobile Singba Munbiki Bagi Thawambu Yanindo Pontunangasi Singjamai Thongam Lekaida Singjamai Apunba Nupi Lupna Sinduna Waka Impam Pangkre Tamthina Puram Baduda Sokpadagi Thongam Prem Kumar Elias Naukcha Hauzi Siza Hospital Lekanari Ngasigi Wakam Pamda Saruk Yakibi Singjamaya Punba Nupi Luki President Sumati Sagrak Pamna Haikre
थौदो असिगा मरी लेना खेत्रिगांव अमदी सोरादगी मियोय अनि फगतुना सिटी पुलिस दा लेरे हाइरिबा मियोय अनि असना नाउसा लायेंगबदा संगलिबा सेंफम खुदिमा पुथोकदबनी अदुगा करिगुंबा नाउसाना फतनुंगदा थोकलबदी मखोइना रेस्पोंसिबिलिटी पुगदबनी मखोय अनिगी मथक्ता आइनगी ओइबा मतिक चाबा एक्शन लखोकदबनी हाइखि मणिपुरदा अखोइगी निसाना मरुइना मांगहलइबा अखोइगी सोसाइटी सिदा क्राइम सथरइबा सिबा चंबगी पोजिशन दा लाइबा मियोइबगी ममन यामलबा थवाइ सुमु कछु लैतन खलकपसे मसि होम डिपार्टमेंट ना यामना कुपना यंसिनबिरकांदा मखा ताबदा अमुहन थोक्तनबा अमदी हौजौगी सिटीगी अखोइ लोकअपता कस्टडीदा लइबा मरालेगा मिसिंगसी यामना थुना अथुबा मतमदा चप चाबा मिहापगी दंडी पिगदबनी हाइबसे सिंगमी अपुन नुपी लुमना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की सुपुंग सिंजारे जस्ट बीएस लोया सिकिबगी मरमदा प्रोप तौबगी मथौ तादे अमदी इंडिपेंडेंट प्रोप तौनबा थरकलिबा दरखास्त अदु वाथोक ओइनबनी हाइकिबगी मतुंगदा उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ना हाइकी लेबाक असि गांधी फैमिली खगदना लेंगाकपा कांग्रेस चीफ राहुल गांधी ना पामी सही निफुनिपान सुरबा जस्ट लोयाना सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर केस पो हियरिंग चथकी केस अदुदा बीजेपी चीफ अमित शाह मरा लेरे हाइकिबनी लिसिंगनी तरा मरीदा महाराष्ट्र की नागपुर जस्ट लोया हार्ट अटैक तौदुना सिखिबनी लोया की महु सिंखिबा जस्ट अदुना अमित शाहबु मरा लेरे हाइबगी मतिक चाबा एविडेंस फंगदे मतुंगदा केस अदुदा ओपोजिशन खुदोंग चाबा कया लौरखी लॉ मेकर कांगलु अमग लोयना कांग्रेस चीफ राहुल गांधी ना प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद उनदुना लोया की मिसी अदु लनाई ओइना थिगाहनबा तकनखी बीजेपी की वंगांग लोय संबित पत्रा ना हाइकी अमित शाह इंडियन डेमोक्रेसी अमसुंग जुडिशियरी बो मिंगचथियनबा होनबगिदमक राहुल गांधी ना लाले हाइजगदबनी हाइना फोंदोखी सानबगी पाउदा कापाम डेवलपमेंट क्लब केडीसी ना सिनुना अनिरक सुबा कापाम कप इन्विटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट 2018 ngasiदगी चांदेल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा कापाम दे लेबा क्लब असिगी प्लेग्राउंड होदोखरे टूर्नामेंट से होदोपगी थरमदा स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर एसएल लविंगचन अनालना चीफ गेस्ट लिवा संगनिंग विलेज की चीफ चेयरमैन टीएस बेहलेन मोनसाना गेस्ट ऑनर एसपी संदेल कामे अंगम रोमानोस आईपीएस ना स्पेशल गेस्ट ओइकी टूर्नामेंट सिदा अपुनबा टीम कुलमाथेना सरुक यारी नसिगी टूर्नामेंट होदोपोइना संदेल फुटबॉल फ्रेंड्स सीएफएफ वेटरन अमसुंग कापाम विलेज अथॉरिटी केबीए वेटरन अनिगी मरक्ता फ्रेंडली मैच अमा सानखी फ्रेंडली मैच अदुदा सीएफएफ ना केबीए बु पंजल अहुममदा थोइख्रे CFF की टीम दा इंटरनेशनल फुटबॉलर अमदी फुटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट पोसंगबम रेनेडी सु याउकी टूर्नामेंट से अहम मैच दा उनापल एफसी ना वाइल्ड हैंड एफसी बो पंजल अमसिनोदा माइथिबा पिख्रे हाइदे ऑल जिरीबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन आसा जिरीबाम ना सिनुना जिरीबाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की प्लेग्राउंड दा टीम तरानी थोइना सरुक यादुन सथरिबा निपान सुबा वाई केशो सिंह मेमोरियल सीनियर वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2018 की ngarang sanakiba second round league की second match दा 37 battalion Assam Rifles amadi BBC B Vidyanagar ga sanakiba du mamsil lakpada maram oiduna loisingkhidaba du ngasi ayuk pung 8 tabada makhatana sanaki ngasi ayukta sanakiba match adu da 37 battalion Assam Rifles na BBC B Vidyanagar bu 22-25 25-22 25-23 25-20 da maithiba piki Nungtil sanakiba ahanba match da NYC namdailungna OKYC bu set 25-14 25-9 25-22 da second match da BBC B Vidyanagar na Tatbung YC bu 17-25 25-18 25-16 25-15 da amadi third match da na Lalpani Hawkip Youth Club LSYC na UPC Usa Tholbo 20-25 25-22 25-13 25-19 da maithiba piki ngasi sanakiba second round league ki first match da NYC namdailung amadi OKYC ga sanakiba match aduda NYC namdailung na OKYC bu 25-14 25-9 25-22 da maithiba piki second match da BBC B Vidyanagar amadi Tatbung YC sanaki BBC B Vidyanagar na Tatbung YC bu 17-25 25-18 25-16 25-15 da maithiba piki amadi third match na Lalpani Hawkip Youth Club LSYC amadi UPC Usathol sanabada Lalpani Hawkip Youth Club LSYC na UPC Usathol bo 17-25 25-18 25-16
25-15 माइथीबा पिखी हौजे अरोइबदा मरोय पाम kana पिजरी मैतै हुये लालोंग सिंतम संगलेन चिंगा ब्रांच की तरह सुबा राइजिंग डे थौरम पांथोखरे तरे सुबा पे सना हलु हाइबगी वका इंफाम फांखरे लोयना अनिरक सुबा कपाम कप इन्विटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट 2018 ngasi hodokre ngasi gidi imbes paudam pizaba matang ngasi loisinjare miyang tabiri basungbu kurumjare